Wow, nungulian tu Pwuhng ko kasunat kay sa kayo. Ringa talo kayo ang way pagkanin Pohnpei, nanuyak pur kasanti kalimawat, ranwat niyasil, mas payo, paran kaunor riya kitriya sa puno. Ranwat uya ran, kalimay sa kriyawan, uya kubur kasantuwat. Chailan kakan katlamotay, trabang katyanan low, o iban patron. Kulian chay tiyo pagkita rin one paron net, and kakulian chay tiyo. Uya, low, under tunga tawal. Kalanan kami speaker. Saya katakan kupurya pena sakara nilap. Aman-amanan kupurya ipan patuan sansal kapakap. Kapeng dengan wow. Sewiyaki o kulit kemarar main kot sama sekali. Kampung geran kap kaitai penrosen. Angso mau merogatin kupuragan kir pesan kagan sel belie. Sabulmat saat tanggal pokok pesampalagan masakau kilar. Ong sabulmar pinin ko pesan itu sekali. Peniran katin kupuragan kit sapal mar nganin kamaran nganin kawai. Wan kamakamaran egi to kawai kit anat tungalu yalamalam and ran kalimay sa kriyaw anu yalamalam kasanti ang sapal mar pinin ko kasanat kita. So dat tungal koyak o kak main kot samat kondak. Irma tel o at kabarabak. Kagatan ko para mawi ni lemata tungal partiyo sa karatanan sosyo. Pesan kagan apa-apali ira digidik kasampalagan o nga menamenti sa palmar pinin ko kasino. Peniran katong kalangan ni lemata yung iro kapeta tungal partiyo sa karairan sosyo. Nilalang kabayanir o tungal santor sa kamawasisis. Kalangan senator ko, meron senator net lolo untuk cuma tak sambil matayu ya ku cakap ketlanan sambil matayu ya pura ban pona se chief clerk Pwuhng ko Senator Adson Abram, Senator Kiko Apis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Sonse A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, and some more chief. Senator Stevie Gay Edwin, Senator Pecherigo L. Iron, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Sen Latorre, Senator Denny L. Laben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendi Teswo Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Sheldon G. Net, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitro I. Simina, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. kalangan sansal matay sa bulman ko quorum o chay kakatlanan sa bulmatay put namo na chay ban katlan sansal sa bulmatay nan sa bulmatay record na Senator the Vice Speaker Abram, Senator Abis or Senator Simon excuse sang sa bulmatay purun ganwat. Wala chay ban katlan mag-brain kakulian chay tiyo ya sa bulmatay sa karatan kabyung malag sa karan bisik o kabyung lap ang kupuran na nilap sa karan kay Buni o wala ang kupuran na raksuko wala ang kupuran syoko wan ko sa bulmarlikan ko nanalang ko na kanyay ko watoro ro na pala pwede pa diyan tiyak mamotso government national state local wan ko kabinan Pohnpei Honorable Stevenson Joseph Karyawan Kabinap Honorable Caroline Movic wan ko sa kong lapalap
Honorable Nelson Joseph o yang amoy siyong kupong kan koros. Wasaksit ay tungal wow o floor leader Latore, Honorable Senator kan koros. Nalal, iman wow nagiyo po na siya lang siya umurokan, uloy siyokan, sarisokan, so masakan, walang way kasampal na uya-uliban. Way nan talaruwat. Men Pohnpei kan koros, mayang patayang tayo nan chamber, nan kalal, o masligan kalal. Rakat nan uya kupuran ranwat, so iban po na siya sabul matay floor leader Latore, magun pukoki kalwa sabul matay uya kupuran. Palangan speaker, wala bayang patpatwakon kuburoy yung kakpatwang parakan koros, kapkabing portrait, pwede kubur mau, kubur saburan ko masayang saldo, naman child, Allah yung sanamaw, and rano. Speaker right, kubur right, tungal kayo panuwa, ang kakpili, patwang sabal mami, patwang tang perang rail show, by di kong Pohnpei. Ngayon, yung comment speaker, ngayon di, Honorable Senator ko koros, ay tungal wa, meron ang kakuwang kilang Samuro ko may suseriso, so mas kan koros, lang kanatakan. Pilman patwang kami speaker, ngayon ki rail lapalabakan, may pato panak segatip, malan ko po lapalabakan koros, may pato national. Ay tungal sa karanwaon, biligak wawang kami Pohnpei koros, ay wawang ki sabon mo may staff kan, mayang patwang uyakupur ko sa panrango. Speaker man sa karak kupur mo, ang kak niyo, tayo kak, pati yung umasa ni journal, and panran ko isok wano, and para yakit rin isok wano. Kariyaman. Sansala mo magkamaguti yung mayor, koros mo itong kamaguto masa ni Yay. Uwo masa ni Show, pwede kamaguti ang poita, miya masa na pan journal. Speaker, ay kalangan speaker man ay tungalwa ang tutuwa tabang perakan pwede nan lamamiya ay man sakara kupurmaon niya tayo lang tuting timasan pan journal. Kariyaman. Sansala mo kamaguti yung mayor, tayo rin iti sabul matay watawato alaltan journal, koros mo itong kamaguto masa ni Yay. Uwo masa ni Show, kamagut poita, tayo rin iti sabul man kita sabul matay journal. Lord Dito Latore. Kalangan speaker ay tungalwa sa balang tutuwa tabang perangkat kasambalwat man sakara kupurmaon niya tayo lang kakrop sabi matay kalantaro katiyan po na itam ng V6AH walo. Kariyaman. Chancellor mo kamagut yung mayor, tayo katiyan po ng V6AH walo, wansong katkilong kamutan ko sunod kan o resolution kan. Tayo katiyan po ng V6AH walo, Senator Artui, Senator Kan Koros, Mawar, aktayo katla mo o ibilpaan po na siya sa matay floor leader, Ladora. Kalangan speaker ay tungalwa sa balang tutuwa ito. Speaker man sakara kupurmaon niya tayo lang katiyan po o terap tete yung standing come to report. Kariyaman. Chancellor mo kamagut yung mayor, pwede utupan kamagut yung mayor, ay man patawang tayo lang katiyan po the banner terap tete, yung standing come to report. Kamu, floor leader. Kalangan speaker ay tumalwa ang tutuwa tabang perakan speaker man sakara kupurmaon niya tayo lang place standing come to report ng Basilibuki ay sa kisul laban niya rin sa kuno ng sa pulmatay kalantan ranot. Kariyaman. Chancellor mo kawait na kamagut yung floor leader, tayo lang place standing come to report, silubgay sa wano, ay sa issue. Ibanyari sa wano, pansa pulmatay standing come to report. Pwede miya utupan kamaguto, karos mo utong kamaguto, masa ni Yay. Uwa masa ni Show, try place here, o ipample po na sa floor leader, Lator. Kalangan speaker ay tumalwa ang tutuwa ito. Speaker man sa karabi kupurmaon niya tayo lang place standing come to report ng Basilibuki sa kwalo laban niya rin sa kuno. Chancellor mo kamagut na kawait yung floor leader, tayo lang place standing come to report, silubgay sa walo, laban niya rin sa kuno, pansa pulmatay standing come to report. Pwede kamagut na miya utupan kamagut na iman patrawan ka tayo lang place standing come to report, silubgay sa walo, laban niya rin sa kuno, pansa pulmatay standing come to report. Makaros place here, ay pan pila po na siya floor leader. Kalangan speaker ay tumalwa ang patpatuto pang perakan koros speaker man sakara kupurmaon niya ng patungan sakara kupurmaon tayo lang suspend order and standing come to report kan mapatunan sa pulmatay kalantan ranot utay katyong masa ni standing come to report ng Basilibuki sa sulabin na rin sa kuno. Kariyaman. Chancellor mo kamagut yung mayor, pwede miya utupan kamaguto, koros mo utong kamaguto, masa ni Yay. Uwa masa ni Show, kamagut paita. Tayo lang kakatiyan masa na ba, ay man po na siya Chief Clerk.
Standing Committee reports numbers Libya Segisula and Rizakwano Mepet. Governor Communication number Mebri Isak Limau line Rizakwano sang Song Committee Finance. Chancel makamugat yung mayor o mayor utubag tayong katiyanan masin na tayong katiyanan tetapi atas sebelum tayo masin benen standing committee report tayo ban po na sa chairman and Moni Senator Carr. Langan may Mr. Speaker, unay ban pa ata sa mga Moni yung tato kasambalwat ang kakpatyang sa masin ng kasam sa kalatang kapong kay Pwuhng may patuyan nila. Na itong alwala pang may Mr. Speaker. Wan ku melel floor leader watoror pang kupuran ni sanala mu chairman Clerk bukan ketua senator meter nasa puafik senator tuwin nana pasokes chairman RT wan ku melel lang kasambalkan melel honorable senator kan Koros pilmentungan ku wawang raikan mapateng cainan kalaremen sang rawat. May Mr. Speaker, nawawa kara-kara kipata sa mga kamitin mo niyo, nawawa kamakit. Kaya nga kuya kuburki, standing committee report sila pugiya sa kasula mangyari sa kono. Tan sa lang mga kamagito, pwede yung mayor utubag kamagitok tayo katiyanan masin na kamuy Senator Carl, the Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga sa karang wow, sa balbang kupura mo yun, bang kupura kan Koros. Standing committee report sila pugiya sa kasula mangyari sa kono. Itan, tatawakin sa mga kamitin mo ni, yang aki governor communication lima pugi sa lima wala mangyari sa kuno ninduan kabina so da kamana kosonet yu mamalwat kamanata sansal LP sila bugat uwe sa kriyaw wala mangyari sa kuno wal dito mepit when money yu mabana pali so sa wasin kosonet ang case kan malwat so pay nan malong kupungan Pohnpei state o nan malong kupungan FSM sa mga kamtin mo ni patu kilak kupur mesansal nan dito message wiki pil Coachella manaman me malwat sabon man ki ong kosantin uliya pen malwat nan kobungan makin miya ye mo pungka pinasabon man ki manamanin fito api railwat egis uksang fito kan mamiya pugiya sayrata manamanin legislature and pilata pain sabol mesong sawas ang case kan melel na malwat so pay nan malong kobong case mamiya mesang kabina uwang malwat sang member in malwat ang malwat o sang totok kasambalkan malwat kamenene and kaksan tinan malong kobong niyan FSM napitatanan pungan malwat o Kamatay National Government. Tatawag me kabna uyan iya so kamana kosenat masansal kami tu kamelele me Coachella ruwasin pasan me nek pesang manamankan me executive sabulman ki malwat sabulman ki niye sair rata kosantin malwat makasanet me pan mie so sawasin liki na ban sa malwat pu karape mesansan nan report may tan kosanet me malwat ka manala nan report ay sansay pu ki sabul may tay so sawas kan kakataw ya witness nan case pukaw email yang ananin so sawasin liki Adjournment may Mr. Speaker, kawit din sa matay sa wasin kosanet kan. Pukuhan sa wasin kosanet, matchelap. Lawyer kan magtay sa bulman ki,
kita ilair puran padotoncungita ko senet. Kaya sudah airal puran padoto tarik kita nan malang ko pun. Pukon 80 met. 80 sudah uya son sawasin ko senet dang ada kapena. Uya son sawasin ko senet dang pun bis kami. Mieu case me teenage volunteer and issue legal opinion. Elay yang conflict sang aktor malwat nan malungkot ang case mauwang malwat. My Mr. Speaker, tatawagan committee at the 10 report me oral up. आपका wait kan me yang aku kupura toto. Nan tatawag me committee kadiyang lala. Committee bill sayar toto on fito me uyaw nantiyan tatawag magkail pagaway. Dahil taranwat wan fito me miya nantiyan tatawag isa kwalu. Kawai tinson tatangkan, sama tayo sa wasang kusanat kan. One fito mamiranwat, toto sang fito mamagid nanti ang legislature kaisu kawalu katuaw, kaisak patpan. Padawan tayo rapakat panwiyaran kukupuran, tayo kadkan na naso kasampal. Sansal magkupura tayo lang magid one wayat, wuksang kupuran kami na. Ay masansal nan. Fito kan mamiya. Ramai Mr. Speaker, ang tama sainsal ng kamotang ko sa sinipagituwa sa kriyaw, laban niyari sa kuno WLP2, kabinasa na kamana. Pwede kaya pit sa Pohnpei, soon sa wasin ko sa net. May pansa wasig tayo ng molong ko pong and Pohnpei State. O soon sa was kayo, mawiyat na tao ka. Niya building man padwado sa ikwipo. Kami di kamelele me utana ko ng melel maluwat and tulap ng so kawa naman and kabina. Iman kapitayang rakasampal yu me parang sa mo kami tumay sa karangot. Me ayo case cup kabinabil kapitulong nan malang ko pangililan Pohnpei. Nabiluwang legislature. Dari pwede case pukat pit kawitin tatawag masabon matay son sa waskan kawitin katail autan niyasa magkais ko pa magkit nan malang ko pong sabon matay son sa waskan kakuya witness ay may kasambal ki kaya yung tatawang ki ya son sa wasin liki sa private law firm kan may sainsal pada Pohnpei. Mr. Speaker, nan report de sainsal makaitan tatawag kap matima kilmiya nantiyan munin mawakan kabil kamanata chalalop wen patulang option AG, kaunamben at ay panrapag son sa was mautan semen ng palian captive insurance and so say child kabina kamana abil sainsal me monikan me miya mawang malwat kamanata pwede ananin sa wasin son kawi kosan netkan me parpacho maslikan government kabina bil kamana me pasan me word sa kamanaman kami di so men kamelele me wiya kupur suwadi ap karape kan wiya utupan fito nintuan kawai din sama daison sa wasakan irrelevant issue me kansan komodan ko senito. Ramai Mr. Speaker, ikamelele me reported me son nintuan
kawai pe mi ya ong sa mo kam din mo ni sang sama dai son sa wasin ko san kan so kumat my Mrs. Speaker ay men wow karak leo pada sa mo kam din mo ni yo peki ningit pan ko purakan karen ka kuburo bana o sabul man kita robot word ni ban ni tan ko pura tail kanen to la gon so kamana-manan kapina kalangan my Mrs. Speaker. Kalangan Chairman Carl, Pwuhng and standing up the report, Shrupi Asia Kishu, Lebanon Asia Kono. Near to Masan a bit. Kamuy Senator Ned. Kalangan kamuy my Speaker. Monay ban patuan day tungal sinten giyam ong standing up the report magtail katin so pay. I mean patuan tiang kia itungal sakar misiglang kay pune wow pangko pranan nila pagkita yan patron patrang sapul mamoy masanan kay pune wow kan may patroyer nila nanwasan wilam itungal sakaran wow lapan ko promoy mga speaker one ki floor leader Pwuhng loken lang so yang amoy samarokan nasa Pahrek yang amoy olay sokan nalayam hu yang amoy sirisokan wow an men patrawan sairki Israel riye senators chorus patrang kupuramoy kalipa patrang ran mawen kapay kalangan ong men Pohnpei chorus pepe yan men kapese puran mamangi patrawan sapul marail pinin ko kusanat kaysa keo nan sapul marail uyalamana ong iremagdal katkati ansawat Imen patrawan tiang ki tunggal pagpakin kawit kayo chairman and committee and money and a report ki kasakar kita uwan tron fito magkapina te option kapina sapul man ki yang sapul man ki nan pungen tron fito pukaw metepe napinin ko kusanet sotre taula po so kamanaman irakayu irakariyaw ipinipin pener Pwuhng state AG ime uya son kawit and kusanet ong Pohnpei sarawat ponopon Kaiten euter ren rashilu government in Pohnpei apong Pohnpei pon itungal salongalanan iremagtail katkadlala ansawat a moment me state AG sala state AG up executive branch AG ama may kuburan chief executive, the head of state. Ama trial kadla o pain arga sa pun trial AG and pinin ko kusan. Kay regional sa karadanan sa ukset tame trial so bay ebong puime person ruwese. Trial wiyata kusan o Constitution Bill maitang kapinan pito. Bill Constitution Bill maitang pinin ko kusanat maran override teso. Hira magtail so pay ikasambal lagi. Pwuhng kitrail kamanala kusanat to executive kapina pitoi kitrail override Bil Pwuhng teba maban mie kay suwat may speaker
enut Echalamen and Basan, who will give pain supplement, tetungal, Maimo a pain and pain rapakida, pain and lawyer, pain supplement, tetungal lawyer, pain sawase. At a Tongamonian government, ni anso meti alasang hernan, Tame Basan Ruase, aye tungalan mo. Patrang Chairman and Committee and Monim. Ulepe report magtail social pay. Men pilihan kasaleda itong olutut o taki. Magtail kin tek mau kusenet o kamana. Ernian se me kamana man. Yes, kitail kamelele me kusenet yumo o pungo melele. Eri men yang utong atau pagi. Kitailen kasaleda sapul matrail. Utut o kasaleda magtail sapul kusenet kan magtail kamana. Pwuhng o man. I met my Mrs. Speaker itong alaran kapatapat remember to one yata kamagita elan itong dimasan pa. Naman, Council Mayor kamagita itong dimasan na magkupurin po na si Senator Chawab magkawatanin din magkamoy Senator Chawab kagat na masan pa standing kam dropot si Lupi sa kisula niya rin sa kono. mun me karos Speaker itong Mawang karusian dan gender. Kemudian kupura poin pay anda siapa mau kay punya wame chanceler dan wewe wan kamu speaker floor leader honorable members kan karos o katay karos. So we have here around what was accept. Speaker men serte leben pulayum sendor net kawit the pit state AGS so kapna only litigation kan namiye answer accept ng pangatay ito ngal pay ko atamak sa siya tatang kay pay ni lawyer ka ong hang case na niya we're gonna try lawyer niya to legislature ma executive ko tatang kay AG tama try talk tatang kay ni lawyer dinali to kawit kalang Chancellor Senator Carl Kapese Rawo ay pambilya mo itang kamu Senator Carl. Kalangan may Mrs. Speaker itong alwasabal bangko pura mayo bangko pura kan itong alkapung ng kamakabayan na balchuwa po ki ito may sansal me sa matay case kan me ele yang anak-anak kamanabantan mo niyo sansal me sa matay lawyer nga Kadkadaur ya witness po ki tatangkan me legislature apali utut po na itong alkawit Adjournment sansal me so sa wasin kosan na takan uya tatak pukuan tatak yu material pukuan sabal material ka ren badoto so secretary inting ita kosan net ime bil sansal nan aray tungal kasantin tatangkan akay dyan rin tarik dyan ang malangkupong. Yay mo pong mi anso me utang raban to say dyan ang malangkupong anso me. Resolupan yang we are witness ng case. So this sa wasing ko sa nadman kakuyade sa wasing ko sa nadman yang so we are witness. Ima san ni last in sentence in page A1. Last in sentence in paragraph 1 page A1 report. And sansal me miya case me pen sa maday sa waskan ban susik tan pugi esot pitata kawitin tatak me re eu yang committee me leta case patanan molong popong imen bil kadaman me kaiten tatak kapuyumet yakin wiyawan government in democracy chorus ranward nan so do kamanaman mamiyaw kabina ko sa nedier me ima bang ko sa nedis me bang uya sa wasin legislature iman kailan ko pura wasa waya ngatoro ko sa nedi me ima bang ko sa nedis me bang uya sa matay sa was akajan tagak piladais me bang uya sa matay sa was kaper sangan kupura me tuwa teman nan tian moniwat chabil kamanata wan moni wa malangopong Pwuhng miya
Reverend Pwuhng mabiluang malang kubung. Mia sa man malang kubung lawyer. Resto kak sawas man case ka upo reveal bang kakato ya witness. Ada kaitan tato angkap kaimat. Uya pen tato mabilkan lirap kaunen eu branch and ruwase tama pan mukit nan eu branch in government. Ari tato sainsan nan freedom as it would. Sainsan nan so kameraman mewut mie akabina nga toro kasanet me kasantin isma ban we pataraben legislator na malang kubung kaitan legislator mawiya kabina ka kasanet ari ang kambakabayan honorable cho kom kubure ikamelelem sabon material pukuan wasat tagen kasambal ki nintuan ate wiya na bolben ran government paliyo me bangken kawata kosenet tagen wan ki tatangkan koros me kabina ban kosenet arian muy yang kecil mawat kaya men kosenet itu boleh sabon material kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl Mieter, Senator. Masalar, Senator Rawo, Iban po na siya kamukit mamiyak dahil ang rutung ito Senator standing kami sa report sila po kaya isa kisyu, labinyar kaya isa kuno. Karos mautung kamukit ito Senator Uwa masaniso kamagit paita tertung tiar masan standing am report karos mautrung standing am report silubuke isa kisyu lebenya isa kono masani uwa masaniso kamagit paita rok tay sabulman kita standing am report silubuke isa kisyu lebenya isa kono sang sabulman tay committee and moni ban pileo bonus chief clerk chancel magtrail suspend order and supplementary standing come the report ay ban po na si Chief Clerk. Point of privilege, Speaker. Kamoy? Point of privilege. Kamoy? Kailangan, Speaker, man ay tumalwa ang tutuwa tabang purakan, Speaker. Nung sakara ko burmaw ang kakniya, bayagi kasampalwa ta paliyata standing come the report ng pasilip kayo sa sila pinari sa kuno. Ay nung sakara ko burmaw niya, kailang katlab yung suka man naman yung kabina o katlang na override ang communication. Limaw laban na rin sa kuno. Karyangan. Isa lang mga magkamagit yung mayor, kailan katiyang nan override o kamungutaan ko sa natsilip ko tuwa isa Riyaw laban na rin sa kuno LT2 may Governor Communication limab kaya isa limaw laban na rin sa kuno itan. Karos mautong kamaguto masaniyay uwang masanisyo kamagut paita. Traiban katian anusus o traiban anusus ni ngil o an kakatay sansale ang katkatwat manian su magtray kamanala ko sa network tray kamanala ko sa network no usus riyasak tray kamanala kamutang ko sa network traiban katian anusus Chief Clerk Senator Artui. Hey. Senator Carl. Hey, bye. Senator Edgar. Hey. Senator Edmund. Senator Edward. Hey. Senator Edwin. Senator Irons. Hey. Senator Joab. Senator Latorre. Hey. Senator Leben. Hey. Senator Liganet. Senator Louis. Limay. Senator Ludwig. Limay. Senator Miguel. Senator Ned. Wow. Hey.
Senator Perez, Senator Simna, Senator Simram, Madam Speaker. Essentially, we begin with supplementary issues, we talk override and veto, we pay tight for governor communication, limok case of limau libanya race of wano, we talk a kamutang kusan at silip kutuwa of Riau libanya race of wano LT2, usu say the 2A, or sort of Pwuhng, Ranwood, Traitola, don't show Kamanaman and Kabna, we talk a kamutang kusan at Libatuan. Me at Kami, floor leader, Natore. Kalangan speaker man, ay tinggal yang tutu ada speaker man. Patuan sekarang kuburmawan miya cailang katkalangay rol tawen dito yapan kay raktikan na patuan yang capul matay kalantan rangot. Career man. Chancellor mo makamagit mayor, pwede kamagit mayor o mayor utubay pampona sa chief clerk. Standing committee report number Silubhi Seksulula and Riesok Wano Mepit Legislature Bill number V6AH Daily Live Broadcasts, Sang Samigam Resources and Development. Talanga Kajian Masan Bay pampona sa chairman and RNP, Senator Edward. Kalangan ng Promi Honorable Speaker, kung kubura mo na iban pacho, iman katibang Promi Karkara, kung yung katsikiyang muy-muy. Ay chingal sa karen kay Buni, wawo kapim, ang kakatipacha yung sapol mo masansalat, o masansalat kan. Ay chingal wabang Promi Honorable Speaker, Honorable Honorable Floor Leader, Honorable Senators kan, Raikan Koros may ang pacha yung iya kubura minsan. Honorable Speaker, pacuan yung motion. Saya langgagan kacian an masan when standing committee report silub gesak silula minyar gesak wano ito karyan. Amen. Chancellor mo makamagit mayor, karos mo utrum kamagit masani ay. Pwuhng masani show, pwede kamagit pwede tagang kacian an masan na Pwuhng makuburo yung bonus sa masan na Edward, pantrapiyata sa matay mamasan na bitada report. Kami. Alam ng Promi Honorable Speaker, kakachikaya sa college yung sa karan wow. Honorable Speaker, kung kupureyo po yung kagan, Melel William di sa bulong committee na RNP o oralabe starting committee report, sinugi ay saksilula binyal sa kuno o ipachuan niya tsaka wait kan mabansang rail member in committee na RNP so chilibilibilin rail honorable centers kan mabanyan sa was. Honorable Speaker, standing committee report sinugi ay saksilula binyal sa kuno kawait kamumutang ko senat wali sa kayo laban na sa tayo ipagpag moluwat siya lang kaganament o kaya ta minimum wage o ang right yung tutong Honorable Speaker, kamutang ko senat silubki sa silu laban na sa kuno pilkawait irail kan mapachoto sang executive parang kawit kamutang ko sa network. O bilirail kan mapachoto sang local chief executive. Parang bilyang kachkita tapachuanda right yung kawit ko ang kamutang ko sa network. Bilang report agaw kawit sabon mo committee bilala kawit sang rail private sector kante Chamber of Commerce. Honorable Speaker, kung kupreyo po yung kakansiyang Melel kawit tapachuan kawit kan yoralap nintuan esansal na reports Israel mapachoto sang executive o mga Israel mapachoto sang takachto sang executive isa po may Lieutenant Governor Honorable Madam Roline Movic tapos may H.E. and Wayne Pohnpei, Kalsiba E.K.L. Isam, Treasurer and Kalian Moni, Sina, Lawrence. Honorable Speaker, Esansal, sa maray kawait na report.
Iban pacuan iban orala bebuagi report which pacu bang kuburkan ansu worry. Jawab merai kawit irai makawit itu nembe mebaca na report government dan bagan tetonggi. Ime pacu na report bang promote. And bil sansal nintuan pacuan nembe mesansal nintuan rail walier ben executive kawit sebelum committee na RNT. Sebelum kami di RNT beliau yang rai local chief executives kan. Oni sobi kasal rapacuan ucung rai local executives kan pacuan ucung kamutan nempe mesansal sang rai executive kawit sebelum kami di RNT. Approachingolan ki reservation upayaki timely disbursement of revenue share makin pacu yang rai. Uya usu me committee men share bagi and gagan gak disperse yang rail ansu matang. Tama sansal nan report nintuan kawit pen executive irai local chief executives kan pacuan kawit pacuan ucung nembe me kawit pemia. Abil sansal nan sabun mumi report me sabun mumi the report me pacuan kupromi honorable speaker Israel William Chamber of Commerce kan bil Kuwait menembe memie nanay suwach nan sa majail kosomnet mamanaman maapali minimum wage Israel private sector kan silar kin tatongki essential bil na report mara bil Kuwait nempe mara kung yeto tongki yo mabil to nang isang tamamie nang kosomnet mamanaman. Honorable Speaker, essential me kawit kan memie kon report kawit ki bang promuyo bang pon honorable senators kan sabun committee na RNT kawit ata makamutang ko Senate watch pangkachuror pesang Israel government kan pacuan eusangan wage churor Israel private sector kan pacuan pilausangan wages choro. Honorable Speaker nintuan ay pacuan may banoralabe kamuatang Senate report watch aniyan so macay bang catch nan pasen ben bill or chippe ang kagan sansal ay bang pacuan pagita po yung kagan payak wasach o may mo yung kagan uyang rail member in RNT, the Honorable Senator Social Bilibili. Kalangan ng kupromi, Honorable Speaker. Kalangan Chairman Edward Pwuhng report Kadkadaur and masinubok may kupromi po na si Senator Pwuhng. Kalangan Speaker ay tungkol kapatapat katang sa bung sekretang membiayai Pwuhng kami your Honorable Member kan Israel kan may ang patang kay mention ranet kayo iman kaping kiyang chairman o committee in RNT o pilikasyong paliw report yun na itan pilikasyong paliw LP number 8124 katoyar mo tayo ramot Thailand kakapali rayo main pilagis ko raylar kunang Thailand na pali ang Israel kan so worry minimum wage when essential me niya so mag-rail katuan tasang minimum wage 135 o 175 when tan so nang isang bara raise nanarayanan so me pasawtawat suyawi o lelto rangot tayo koros kilo tuwan mangi Pwuhng laut lan kitsugan o ibin petuan me o niyan sumid pengasang kitalepan dalal business community business owner kan in Israel will recognize me 175 me Israel ng bupain kitondo to ramot will sulaitar in Israel karagyang in Israel te pilkalaute la puedo que recamele me tame
wiyanan and ramot moin kasautan pinarail kamelele karaga yang arai kasauta pin poinan tondo to re moin non report recognition in dame mia o contribution for Thailandgak kalaute sang 175 on 250 inanan utung o kamelele me kak tuk nagis mausan ya ban kagoi laut o karagyan tipoinan tipsogan bang kagata laut sang tami mainong tami yagis kasampal ki kapunggi tama chairman kasaleta in terms of 175 on government employees ikamelele me 45% magkatail kalaute kila poinan tondo to ko Razer poinan tondo to kay amel Israel ko makayong poin taka ren patota sang tame mie around 290 o patota when amount jo me banagis karani 375 round ari medi shoto ibil shoto bilutung poyagi testimony masansal sang chairman o sang amelel treasury poinan Israel kan moin memalaw ye me poy kisali panang 375 round are met kasambal iutung kami yun batawan ma we have been tatawag amelel on state employee Thailand adjusted supplementary pay scale na niya and reflect lala sansal mo me kusonat word magrayran amend ni Muhammad adjustment in pay scale sa iktabil ban anana uyaw re met on state employees kaping inen purotong tame chairman kasaleta when mayagis an ki concern melel niyan so me katrail aleta po 375 on state katrail pilkiyang to municipal government idatuan kamelele mintata testimony masansalo rayang utung ibil kamelele mareka point ton to tongka misongon reito raban inen kapunggo nan buya Pwuhng irame sansasang chairman o wagi taikoros mangi Pwuhng we have been distribution in supplementary 30% sharing abanagis kapalang dalban municipal government katontor ki mainan municipal government siluta ramot me additional revenue sang business ka kanyang contribute ang 11% on non-operation in Weibugo. Patawan kamelele me 375 on songon sapwatuk o way tikitung ka melel tax likin tama kinene tong kete abayin nan uya kapal laut imi patawan ma utan yei uya benen sent kinagis matang o utan gis mimi ni level me utan pan kin ko yang rai takaras wo ke me nimun parka karyang parkors we owe about $1 million we money buko should of lang rai on adjustment in salary me mi mo tai ra mo to municipal government ka I pepe me ba we ira to I kamelele me ko ki rai we constitutional government to Pahrek in adjust and tamaniye on way municipal government ka amo even toki magdail ka poyagla sang mas gdail ang compare ang gdail municipal government and so what pogi udani yegis an ge concern on boy na mi essential mo nan testimony me niyan report 45% rate magdail bil kila ton point in salary email we are justification tama director
kasale ta 375 Pwuhng Pwuhng me pan itar municipal government ka sudah yang angi adjustment cukup dari i patuan tai irawat me i mentaki Thailand beliau pokok yang mag Thailand adjust ong bainan state employees itu angi tai kasal itu ong municipal government ka pwede tete makin patuan yang rail ka agai na tuk ai itar ke perate end up mo adjust salary ka o sudah tahu me abat panggolang na operation ame di pat-pato kisang government juga tinggal awang government me additional revenue toror ka baramangka kapali api patawan kamele me until kagata bi lafak we have been budgeting amele niyan so maraban beliau reassess sabul marail employee man niyan so overall inan kaping yang chairman committee inan utong kami mo inito sa may patuan anti that is concerned melel pwede municipal government ka pan yang 375 kalangan church Ang Senator Edwin, mamawar ang mag-brain po na si Senator Simina o Senator Pahrek. Senator Simina. Ngalangan Speaker Edwin, wow, kapatapat po kiyan so. Yang ka kapali, ito mesansal sang NOS, Honorable Edwin. Mesansal ng report ng Patriaw, last paragraph. Irail local chief executive kan yang lukoto yang karongrong. Dari yang mesansal ng report me, the fully support. Kita kan mesansal concern sang Honorable Edwin mereka salita irap po putut lap sang Irail executive officer kan nan municipal government kan Irail kan may yang pati yang lukoton karong-rongon komodang sunod imin presentation met yang kaksansal me Irail local chief executive kan yang support kami sansal ng report ngalan speaker. Ang Senator Simina, mamawar ang po na sa mga chairman cards. Kailangan may Mr. Speaker ito kan o sa bangko pura mo yo bangko pura kan kores. Men kapingan ngate ito ngal chairman maawan kami kinarin di yo member kan po kita tak maawat warela sudah nanak dalam kolokol. Mga bakaway tin local government mi anson budget ang aray ito ngal moni kan maluwat me bambila bali. Ari tatak chorot ta kapantela tatakot ele jangan kuburawat nai meban kawai tatakan Pohnpei on tatakan magcai nan jangan magit bui mawa ai ban mo mat cai man bui ya ramai Mr. Speaker di kabeng report bagcai lengkat la modal o sabul man kita dia penapol pen local government kan kaya nak apalio so sirai niarai pangkat ada tapos sansa nang report maruchung pagamat may Mr. Speaker ni wow kara-kara kay kamagad maluwat talang ka rating timasin ben report o sabul man kita Mariamen Muni ban po na sa kamagito kamkupuray kan po na sa mga Senator Irons kamkulo-kulo ito kumpuray Kalangan ko mo Speaker kumkupuray ba muna ban pati yang kuburakan na ejungol sekarang kibun wow dan pati yang itu kibun wow kan melapai betar melen nan mall ejungol wow kin kamu speaker patuan wow kin floor mel nos iso nalay dukin lang so dukin kutor lang kosak-kosakan ejungol wow honorable chairmans kan kampagabay honorable senators kan o yang aki sabul matay lata itungol staff kan may ang patronal molwat pili itungol wawan bilka dali ang Pohnpei wat winsak makatin pipi yan sabul marail may kair kan kuburakan koros may kacin kubura itungol sakaran waw Mr. Speaker yang patron kasampalikit paulul ya iramak tayo amasan yang sukset mepit kesultan minimum wage isupi kasal utani yang ucung Mr. Speaker. Kami patron kasampaliki ansawat Mr. Speaker. Moment
we have been implementation and to talk with, Dupalupan to talk with. Essential Maranwood business Repapain right to talkan lautsang minimum memia ranwood. Pikasal memia ma minimum word pan kasuta. Epilpan eleyang arebilpan kasawata melen arayungol chuan to talk supervisors kan tigray kan malyali ponangin minimum memia so what. Mr. Speaker, business ranwood Pohnpei Chelkachin Pikasaliki one pull out in Tukso Memia. Kamokit na bawiyawi te memolwod pan kachin kosaneti yamumon pechepen puinan Tukso I kasampaliki pueki kosouta private the government the public so that will be Kosouta wiyawi yung minimum wage. Ayatu a business. Pwe business rabang patrowan minimum wage koso. When into so bambil koso. Hari itual PPM kuburan molwot ebankak cheneki uyepen popuinen tipso ete kosouta Pwuhng atay bang kamakit minimum wage. Senator Irons, kung kubura tayo sila forum, pagkita tayo lang kumalma, kaya ba sa balay bang Purma kay kumalma, even kagumang
Purok tayo katnan masan ben standing kami to report silup kaya isak silu labi niya reisak wano. Miyado masan ben kamu Senator Irons. Kalangan ng kamu speaker kaya sa bala itungol sa karen kaya pinuwaw may patoya. Speaker mo itungol irew pwede magkaiban kamakit minimum wage may ko tiyo mautan na wurila ro ako na yung melit. Nami patrong kasong paligi magkaiban kisim kamakit labalan kamakit minimum wage ang makit. Ayaw mo man uyapan check pwede tipso mamiyan suwat. Businessman patrowan minimum wage makit. Pwede tipso panananin makit. Ripat patro ki Israel kan mabil sot yang sabulman kita chungolan ki minimum wage. So much so setakan. Kupratay chairen kak el miya uyapayo pan kak check inflation mamiyan suwat. Ete makit wat tabane layang epil kita sang tama miya. Iye chungol concern speaker. Kalangan. Kalangan Senator Irons. Esansal memir kamangat yu Thailand rutung ti masan be ini nung kapeng ke kuburkan mesansal oni tu oni patrawan try katnan masan ben standing up to report mamie iran kawait ab try ka kapalinan floor amendment ong nan watawatin question men. Pagi kamangat niya Thailand rutung ti masan ben standing up to report silu kaya silu labi niya reisa kono karos mautung kamangat masan niya Pwuhng masaniso kamagut po ita. Karos na itong Thailand sa bulman kita, santing kami tropot, silup kaya isak silu, labi niya isak kono, masaniyay. Pwuhng masaniso, kamagut po ita, tayo sa bulman kita, santing kami tropot. Kamu chief. Standing committee report number silup kaya isak payo line isak kono mapit promotion addressing emergency room services at the Pohnpei State Hospital, sang Medium Team Health. Kakadyanan masan ba rampon sa chairman net. Kalangan kami mga speaker. Muna ibang patro kaysa pala itungal sa Granwao. Men patroan pata sa pagmakamitiyan Rosan Mao patroan Uyata kamakit Thailand, uyalam standing kam the report nambe sidup ke isak payo labinya risak wano o sapil man kita pagkariam. Karos mo itong kamangat masaniyay. Uwa masanisyo, pagkakamagit po ita, kaya bang katyanan masan ito, kamu chairman net. Kalangan kami, speaker. Standing come to report with Menembe Sansaler, Yimeitan floor motion, Capital Long Sang, Senator Louis, Mepit, Kapunot Pen, emergency room. My Mr. Speaker, Korong Huyawi, Pupuri Riyasak. Israel kan maumon committee ye acting chief medical services division, chief nurse or chief in admin or planning. Ni korong awi may Mr. Speaker. Dame sansalata me Nianso me sumao men lelang nan peren emergency Israel nurse kan o doctor kan pit tek caravan sumao lelang emergency room nianso merakin tek vital sign o sound kan aragenut kairakala ninduan apple pen Israel sumao ko nintuan tor riime sansalatanan uyalam-alamo tenan korong-korong mawiyawi mawiyata kapitalong floor motion wet kamele layer me kitrail makin paralayman wani kitrail sotragan mangi patrowan tame Israel wiuyan an emergency room
Ima kapitolong floor motion wat tiarata me tami railway yan an emergency room nurse kan o doctor kan Pwuhng imet ngar lami ban patrawan ole peki standing committee report o peki kuburkanan patrang iban songan sawas o ton committee and bill patrang imet ngar lam Mr. Speaker. Kailangan Adjournment, media, masa na ben. Kamuy Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker itu ngal wasa pa bangko pura muyo bangko pura kadimen padang itu ngal chairman mau ong nan report mau mami wasa agis memen patuan nan report me patuan Petriau kerjaan lasin para kerap kawit memiya we mention on padawan me utana su karos doctor Yemen ban pat when we ala ko sanjing tatok anin duan intingtan recommendation no mamau apa kamera lem ananen uyayir kawit to uyayir siya kasandin na daw maso karos doctor Yemen ban pateng nurse kan masandir mo we mabani mo mabang kagad sola kada ben support mawat mabamoy mo ilang reven pin pilada maraban kamawela deso to kamawela ibadoan tamet pugi palilaw tin rai bagan anane emergency irai maging sutara jungal insurance kaya ito na daw ang government kan mga buwagi manumon mo ni pabandag kaya ito nga genesis ama udana tarak kaya ito tago sa birkat la Pilipin area pol kanina yan uyaway ang irai masudiyang pa yung mga insurance nan pati din mo ni million 12.8 nan million 12.8 talaga walinan limakad mapaliwan ni sabi kamalal mapuy mapali chon daw pukat million 12.8 isa rin pinapali chokte paman nan emergency aso karo sa apta ba nan report yu KAPWARESOU ki abon uyalak siya kasandi ba daw kakay denen iray mawiuya may isa na ray Pwuhng aban meriaman amaso ametyan ay KAPWARESOU melel report mo masansal kalangan may Mr. Speaker Senator Carl, media masa na ben. Kamuy Senator Simina. Kailangan Speaker ay jungal isang nanwaw na pit report Ilim kalalabang tewen Germany na nan karong budget ng Department of Health Services. Tama sansan ng reward camera everyone understaff overwork. Iwagi nan budget magmay karong wali reward. Puente bil bureng para tayo rekan ara bil bureng patuto bil pajowan understaff overwork. Chairman Ned. Kalanin kamuy imi patrawan kasik irakan an patrang puyan kakan thailand kakan kupuriyo pane nan wala malamen standing committee report na basically bugisak pa 11 year research pano irame sansalata sang ren chairman and committee and moni yet me masan be uyawi o yet me kasanti sang acting chief medical services kayo aban kin talk to Yemen non emergency kariyaw niyanso me ananakan pan sipelela kak and apel kanene o nei and talk to Yemen wo isme apa-apali emergency pan call Israel me on call paran kagan patren
Silmen, Ren Silmen la, Kamen la, Yawan Toto, me ban kagan apaliata, Shumaukan. Tala Wellop, Limenen, me patunan pochet, Bilsan Salatan and we alamalama meso, aban million elep. We ananaben winnie pharmaceuticals and me. Kairi tungal Sakadaur lap and Patrang Kupuria Mesansalero, maybe understaffed or overworked. Irawat melel Mesansalata. Irayu Mesansalata committee Sabul Mama committee and Roson Map and take Tikita Meuyawi. But then allocation metene me personnel actions kay me kamban moni Israel makolokol shortman kamanala Pwuhng karape me shortre pit Israel poko me kosaneti Israel poko tek moni Arishurban Pokogi track qualifications and medical personnel can me campaign Rusan Mao Tiarata Makonang Ren or Raban Kagan Sawas. Iban Patroan Itamet Irariawo Saban Sapa Bali Kalangan my speaker o Korusian. Hello, Senator Ned. Miada Master standing come to report to the case of Kayo, Legislature, Senator Clerk. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga law sa Bahal Medal. One good medal. Ito nga Chairman mo, Chairman Ned. Mr. Speaker, nadan ki talk to me with the talk. React someone. When Mia Israel medlel chala lop tonang wana tay kosaneti pui maun sama tay talk teka o ebil mau sang wata tu dalam Pacific talk ten way likit hoto nan Pacific pan pator atai eri mo sangon kawit metua cemo kejadian hutan ketiang lale overstaff ada overwork understaff Pwuhng budget merapatawan to ang ananin to the dog email legislator kamanata eri iman kamelele me management din mo kak mau sang dami nan kokotan mo nila rawat itiyan anso met chok chaka yung choto met kapal maparaparatan mo nuni muman choto sang mas chok chaka may mas malawlaw sang melel wan chok chaka may rawat ari ikabang ka report o ikamelele me Adjournment Chairman Kang Pan Ewang Director o Iray Chok Tiakan Puyang may gila Iray mo padodo Uyakadede Suriyang aki Iray Chok Tiakan Mautang karong-rongan anit to Adjournment Kaping melap Api kamelele metatawad Kita isudre Anak-anak Pwuhng sang ni halal tang report. Engkau kepulauan Pwuhng, we are always in person and question. Government bang buka kerusakan mau, or government bang we ada plan in the dog bang kama we ala, abul bang kerusakan mau. Ayah itu ngaliran kabar dapat medoi kapung mele long itu ngal Chairman mau, kalangan Chairman Ned, kalangan. Senator Carl, magupurahin po na si Senator Edwin. O nga naman standing up the report. Mr. Speaker, kaprayang ito nga Mr. Speaker, irakas ang balo kayo masansal. May kami min patuan,
Chairman Bangura, ito report ko kapuro lang kami tutuan. Kay tarala wasakan kutami patuan kemet mainan korong-korong oto patuan taki rankak provide schedule in the tongan kutailan tilkak have a visual uman posuan tinta tongan dani orang utang katarton antoropo tame Israel temununi panuya puantak and kamawila tele yang tame betrail to tai nan report what attack le ore or even komogit kalanga kopralang committee po ire kesambalgan cancel and kak committee and kak council ko lo kaprato report yung bangga kan nagis neisang tama niya ang suot ay uyaga komogit. Sige, amone ban po na sa komogitok magprema po na sa Senator Pahrek. Senator Pahrek. Kalahan, Mr. Speaker. Ito ang wow. Ikapenggi report ng niya. Abma ito ang kataman pampung floor motion o. Ito ko report what concern yung aramasa lal monwani mimi del clock 12 asuro talk ito all patuan tatawagan kambawat sa pipugatian ang sa marail pasan ko sanad uya bukawan government o iralgan apapali wasaksit tapi waksang trying to talk taken and then Samarai run government kanubot. Itu kak pala-pala ngaramasa development mga show sa ibanda ibang lang mga mas. Udar ba na kanagala pal oriente peno kamawi la ko maur. Eri I kamel me kamdin education kamdin health club percaya kamawila sa matail palin rosam mau. Anane tatok sa waspenayu Pwuhng kay the Legislature Pwuhng kadal korosman Pohnpei. Ibil masakala teren rail talk kan o tondotong kan. Kadal kasi rail tatawag yung maban tatawag kay maban mawap. Kaya bluya ramas kay. Pero iron concern me iparuanan me del kulogan tatawag ap sure talk. Adjournment ka KAPWARESOU tatawag what an pumatrail po igi. Iparuang kamel me concern what kamiti korong-korong kier. Ira ramas kan me lukuar to bolan gak coba korong-korong what rail will mangir paruan concern nami. I kabengro bot nami o ipiltar ki yung concern nami. Agdail nantiyan samrail pugo we ura kasambal me pugatiyan nan samrail pasan kusanat alian rosan mo pan balaut issue an samrail pasan kusanat ira silu patraban rosan mo we are pugon samrail government isma government we are the government eri I bilutung an kabur-bur la Mr. Speaker isitu kamel mata bang KAPWARESOU robot aban wukatala attitude aramasa game kasaleta mogit sabai rairot tai sabul man kita robot ro dahil sawas pen abol ben samrail Alian rosan mua Pwuhng sa marail aramaskan and kak lel
wasa yung kaboro-boro ligilig pa mimi charay. Ay mat kalang speaker mo ita motion dran dran damasan po sa bunman kita. Rayaman. Aku pura sansal me mier kamagat human kapur la po ko mier utban kamagito o mier karyaman ay pan po na siya masito po ita yung motion ban nituan sa bulmatay rule may kupuro po di motion yung mier o mier karyaman pa ay pan po na siya o tayo ban shoes ma po ita masito po ita yung motion in order buwan ka kan Tiga tayo command mo sinasabi. dahil apalima motion me mier Karos mautung standing up the report silup kriya isak payo labniya kriya isak wano wan kapurpulang sa bulmatay standing committee health masaniyay Pwuhng masanisyo So division speaker. nakatay kombal
Kamaldi, Taigat Kut Nan Mason Ben Standing Come the Report, Slupki Isak Tayo, Lebania Isak Wano, or Sansal Makamagut Yumia, Thailand Cabrolang, Report Committee, Usus Huyawier or Poita, Standing Come the Report, Slupki Isak Tayo, Lebania Isak Wano, Bank of Purla, Sabamata, Standing Committee held. Major report pan. Point of information, Mr. Speaker. Kami, Senator Call. Kay tungal wa sa bal, iman baduan da kawit pwede niya Bangko Purpulang Committee. Ang kinsansal ma Bangko Purpurta yaat pwede i-red pit Apple emergency room. Rita tawagan committee and bill patronisangan momo karwaru. I mean, pwede, pag kuburan na itong adjournment mo, ang kakubur-purto na non-session what kalangan may Mrs. Speaker. Chancellor mo, iro ka siyambal, may yay, pitata sa matay, emergency room, karata. We have been talk and been committee and been treat the talk what. Been new one, emergency, karas, kabur-purto na nan. We have kuburan regular session what. Yung the Speaker. Kamu floor leader. Kailangan ng kami speaker ay tumanwaw sa pahalang patpadodo bang kupromi bang kurangkat ko sambal wat speaker man sa karo kupurma ang kakniya mele ay tungal wow ang kakuha ni ki chairman ng camping koros pwede naman patungan sa karo camping koros o butro LP ng tatap kisilula binaragay sa kuno. Kaya man. Chancellor Mayor Kamugit sang floor leader Chairman Utro kamutan ko sunod pa pislu le banyar sa kono bagi Mayor Utpan Kamugit ban pona sa koros mautung Kamugit masani ay o masani so Kamugit paita ro kamutan ko sunod wat patpatroyer pangkupurkan kamu floor leader kailangan speaker ay tumanwaw sa pahalang tutuwa sa bang to ng speaker man sa karo kupurma ang kakniya sa karo kupramail kailang kak please kami matang ko sunod tapos dula bilar niyo sa kuno tan sabay matay kalender ng ranwat pil kalender. Kaya man. Chancellor Kamugit Mayor amone ban pona sa Kamugit iman patrowan Thailand sa paldala ban sa matay pil calendar ng basic payo o iban pona sa Kamugit Mayor. Karos mautung Kamugit masani ay uwa masani so Kamugit paitar o iman patrowan Thailand place kamutan ko sunod silub ko tayo o tapo ki silu laban niya rin sa kuno pan sa bulmatay pil calendar makaros placer ay pan ko na sa floor leader ay kailangan speaker tungalwaw sa pahalang tutuwa to speaker man sa karo kupurma ang kakniya min patrowan yata Kamugit Thailand kak suspend order on directing pilkan ni patapan pilkalantar ucai kotiang masa ni kau matang ko sunod ng tatap kisilula binaril sa kuno. Kaya man. Karos maujung Kamugit masa ni ay uwa masa ni so pag Kamugit po itak tabang kerja na ni rawo o iban po na sa mga chief clerk. Legislature Bill number 5 kisilula rin sa kuno Bill for an Act providing for the Pohnpei Budget Transmission Act for fiscal year 2027 and for other purposes. Ang nawatawat kayo. Kailan ka katiyanan masa na ba ang pona sa floor leader la toro? Kailangan speaker ay tumalwaw sa pahalang tutuwa. Speaker man sa karo kupurma niya patungang yata Kamugit Thailand kak katiyang masa ni kau matang ko sunod tapos kisilula binaril sa kuno. Kaya man. Karos maujung Kamugit masa ni ay uwa masa ni so pag Kamugit po itak tabang katiyanan masa na ba o iban po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ay tungal wa sa pal bangko puro mo yo bangko puro kan. Ay tungal kapung ay tungal floor leader pwede kawid mo may yung placement, the withdrawal o placement din kamandang ko sinad kasambal wat pan puro child. May Mr. Speaker, ikamandang ko sinad bangko sa neti money kan and compact melal kinabali kamban rosan mau kamban kamarain o Adjournment Infrastructure Maintenance Fund o yang aki bukan Adjournment money kan may patuban kawin din sa matay tarak-tarang kamban money
sansal me I kayun legislature abana pali monuwat pan Konstantin kambak kasilibak area kasambal kupurata len ka kunsak yang tatawot niya suod bil kasambal sama tay tatak ennay niya suod bil karwar pu Konstantin monuwat niya kan kamanamanta akan Pwuhng sama tay national government o nan Konstantin tiyan monuwat essential me anane leluang sama tay national government sudah pantasang may isak limau sa berbagai session banung besakla masih isak riau murin mo abanananen lelang jam ko palimakin kamanata mono bukat July isak limau niya bana pol sanga bang kupura child sabon man kilel chuin silisak pagjalan kak ukidala Konstantin kan maban kamanamanta o kamelana may inon den Konstantin bukat me pato yang nanpil karong-karong memiayar ong kampan rosan mau kampan tianai job sin tianai abo saya kemusakila ong monin infrastructure maintenance fund karong-karong bilwiyaw-yangar moni kan me apali monuwat makan pato yang sama day kampan moni karong-karong me jaiban kaunsak ong kampan kamarain dari uya benta tawad di kapung kupugi jalan ka kausak tawad nan sama day session wat niyaralab may Mr. Speaker ikamela na magkupurakan ban Pwuhng jalan ka kamanata watawat kayo kupurpurtong kami din korosen ka kaunsak karong maban uya-uya yang tiyanayo kampan kamarain kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman po kabesen kamatang ko sunod pa isilu labi niya riyay sa puno. Niya tumasa nito kamu Senator Perez. Iba kita motion na even Senator Kawit itong wow iba doon tuition na tagot ni sign kung kamzin koros paroto ni iban pa request o ni kamdiya kajiya kamata doon ilagan pasan kusanat abanda kamatang kusanat ya paroto uyayar kusanat yu o mimen peitang ke puegi ugtagla o kaptalong sang German finance manan report aban san me uyayar T1 yumet Perez, kom kabraya. Australia di mo tamu. Peitagin sawa ni Speaker assign kong Committee Chorus tuksawat about odan uyaban pyro ko spilio o ni Committee kacia kayunran nan malwat kamatawat about oto sudah peyan luasin sampai pausan kusunat kamatang kusunat yu aban tolong aban patruan ni mga kamatang kusunat doon ay patrolong uyayar kusunat yu enact nakuhan wayo pero ikawit nan kayun bahasan ben kamatawat budget transmittal act bagi paratan umum yung mesto itawan ruasan bahasan kusunat anuyala LT1 tama sanjal modern ranwat takapdalong sang itungal Chairman Mao ay itungal paytak bagi assign patagot niya pedalong o assign by request ma kamatawat anuyala LT1 nan report te kamata toror you kita ilban reveal mo in its entirety o sabon man kita met ito ang kalabag Kailangan Chairman Perez yala ito ko promiyan Chairman Clerk.
Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa balbang kapurakan. Imen kabenggi yang ay tungal chairman mau, chairman and committee in chayan ko. Ira masansal. Sansal me pil me patoto ay yang aki patet unsak o nambeki LB nambe papuki leben yari sa kono. Yaso makam dekat yang nanti takut kamiti apali isang nan kawit pen LP papuki leben yari sa kono muni kan me apple ban kampak imakara da film pada bangku puratel atan ki LP papuki silu leben yari sa kono ma pai request to bil sapung ni patoto I kita me bangka bungala apun sansal me ni patoto kawai den tungal chairman mau chairman beres ye mo bunga patoan enak apta tawo ong LP papuki leben yari sa kono tama pato bangku kata my speaker LP papuki silu leben yari sa kono me pan itanche monin kampak o tatagot uya sabul matail sesuatu yang uya kisen esala yang aki tatagon pai request me patono o sansal me sabul mamail latun committee koros me sign biluat dari ikabengge kawai din chairman beres pe konengan uya kawai do ninduana uya chairman chain ko abu kamera le me tatagon committee koros apaliala reu ni kai buti pil cup LP papu silula benyari sa kuno ani yara la ye tungal tawas kalangan chairman Carl Senator Perez Kalan sang na kawewe mau sang ni tungal chairman mau ay min paron nga da motion chain kak projang timasin ben pil papu silula benyari sa kuno sabol man gito ang watawat kay Riyaman. Chan salam mau komagutok koros mau tung komagutok dalam rojung ti masih ben kamutan ko sundet pap ko silu le benyar ye sa kuno koros mau tung komagutok masani ye o masani so komagut paitak dalam rojung ti koros mau tung dalam kamanata kamutan ko sundet pap ko silu le benyar ye sa kuno no wat kayo kaprolan sa pemantrai komitian koros masani ye o masani so komagut paitar o trai kamanata kamutan ko sundet wat no wat kayo kaprolan sa pemantrai komitian koros protokol Orang report mun karyau kem seklan watawat. Miente pil ban pil kalan. Public speaker. Kami floor leader labor. Kadang speaker itu luar sebang itu dua tabang pramai. Speaker mencakap kubur maun niya. Kailan ka kamal di sana niya kubur kasambal rangut katyang nan tatakin kamti koros na kasantiang ng kakyaw pilako walap. Kay prong sa pali na malwat lakap pilako isa. Karyaman. Kalangan floor leader la tora amoni pan po na sa kamaguto iman po na sa chairman kan the senator sudah dibeli-belong pakair Mia pakair kamu chairman kan Mr. Speaker itu ngalwa sa parliament kabenggi yang itu ngal floor leader po ko pakair me miya rong tatawin committee koros klok e walap o ikamelala me samatay ko santin klok e walap au dan chairman in committee kamarain meban kamu tatawad ang karong meban yang aki executive melel kembang kamarain ani yaralap kalangan may Mr. Speaker kalangan kalibol buat pakair and committee koros klok e walap non-chamber muro isawasan ranwat o kangang uyang senator kan koros pueki committee koros kangang Ong koros kailan yang patriang chairman o co-chairman ye Senator Simina ong karong-rongan budget. Miyato pakay toro sang chairman kan kamu Senator Net. Kalangan speaker tunggal sakaran wow sapal. Sapal mo magkamiti ang Roshan mo ban tu penelakap plug tu wow na mention. When tech
committee report makapurupurway po yan napaliasang tame anana pa na palisang po yan bil capital long atre wicket wiki emergency Mugit mamiyak Thailand komaldisan an wiyak buro sa balben lakap Clerk Asia koros mautung kamuguto masani Pwuhng masani so kamugut paitaro kalangan ng senator ko koros sabul matay wiyak buro ran